God when you receive his wisdom. Muri Matayo In Matthew ibice 5 chapter 5 umurongo wa 13 n'uwa 14 verse 13 to 14. havugamo amagambo abiri akomeye. They talk about two main Kuba words: umunyu w'isi no kuba umuco w'isi. to be the light of the world and the salt of the earth. Ni ibintu bibiri bikomeye. These are two great things. Umuco The light umurikira hatabona. enlightens in darkness, Umunyu n'umunyu. and different things may be sweetened by salt, No kuvuga ngo turi umunyu w'isi. which means that we are the salt of the earth. Isi ntabwo iryoshe. The earth is bitter because we are the salt. Turaza kuyishiramo umunyu turayirunga noneho nayo itangire kugira ubuzima. Using our salt, we will give it life. Isi irimo umwijima. The world is full of darkness. Turi umuco. We are the light. Turayimurikira We enlighten it ibashe kugira ubuzima. that it may have life, Ibashe kubona. that it may see. Haleluya. Hallelujah. Uwo muco ni wowe. And that light is you. Kandi ni wowe uri mu isi. And you are the one who is in the Ni wowe world. uri kumwe n'inshuti You are with friends, n'abavandimwe, siblings, abaturanyi neighbors badakijijwe, who are not saved, bakorera Satani. who serve the devil. Uri aho hantu nk'umuco. And you are in that area as the light, K'itara as a lamp, rigomba kumurikira aho hantu that should hakabona. enlighten in that place that it may Uri bring umunyu aho light. hantu. You are the salt. Ugomba kuryohesha ibitaryoshe bitameze neza. You must sweeten everything that is bitter. Ni wowe. You are the one. Dufite akazi rero. So we have a task. Dufite tere nini We have a wild, spacious tugomba field gukoreraho imirimo. in which we should serve work. Kandi tugomba kubisunikira abandi. Ni wowe Imana ishaka. And you should not say that it is given to others. You're the Kugira one ngo that God dusenye wants. ubutware ibirindiro bya Satani abadayimoni yampishi kugira ngo tuyicecekeshe itatuyobora. For us to demolish the walls, the fortresses of the devil. Umuntu wese iyo yariye agahaga arasinzira, ariko iyo utariye neza ntabwo ubona ibitotsi bihagije. Usinzira akanya gato ibitotsi bigahagarara. When you have eaten and you are full, it is easy for you to Ubundi sleep. niyo But when logic. you are not full, you cannot easily sleep. Umuntu That is the wese logic. aryama ibitotsi, asinzira ibitotsi byinshi. When you are full, you can sleep for a long Ariko time. waba utahaze usinzira udutotsi duke. But when you are not full, you will sleep but for a short time. Niyo mpamvu That is Ngoga why yabigereranyaga. Mr. Nguga was saying, Ni ukuvuga ngo guhaga ni uguhaga ubutunzi, ni uguhaga ibyiza, ni uguhaga ibintu byinshi warangiza kumva kuri boss, kumva kuri umuntu ukomeye, ukaba utagisenga, ntuterane, ntiwiyirize, tuce bugufi kubera ko amaze kuba umuntu ukomeye. you may be full of wealth, you may be full of different things, and at that time you forget about praying, about fasting, because you feel Niyo that you're mpamvu great. Umukristo That is why a Christian amenya aho agarukira, must know his akavuga limits ati reka ngomba guca bugufi, and say, I must be humble, ngomba guca bugufi. I must be down to earth. Niko ushaka. What do you want? Rero agakiza Salvation ni changement y'ibyo umuntu yari amenyereye. is transformation from what Ukinjira you muri usually Yesu ugatangira kugira ubuzima bushasha, You receive Jesus and you start a new life. ubuzima butarimo ibyaha, A life without sins. ubuzima burimo kwihana, A life that is filled with ubuzima burimo repentance. gutega Imana amatwi, A life that requires you to listen to God. ubuzima burimo kwigora. A life that requires you to make some Guca bugufi ni sacrifices. ikintu gikomeye. Being down to earth is something great. Kuganduka ni ibintu bidasanzwe, And being submissive is something special. bisaba kwitanga, bisaba kwiyanga. It requires devotion. It requires Rimwe commitment. na rimwe kugira ngo ugere ku bintu bikomeye, And sometimes for you to achieve great things, hari ubuzima, hari urugero nakuze numva ababyeyi bavuga, there is something that I heard my parents saying. ni ibintu bisanzwe ariko nasanze bihuye n'iby'umwuka. It is something of the ordinary life, but it is related to spiritual life. w'ubuzima bugaragara. It's a parable or proverb that Baratubwiraga ngo ushaka inka aryama nkazo, they would say that when you want something, you work for it. ushaka inka aryama nk'inka. When you want something, you work for it. You strive for it. Igisobanuro nje nihaye ntabwo nanakibajije ngo mbaze impamvu, I did not even ask for the explanation. ariko nihaye igisubizo kivuga ngo ushaka korora, ushaka kugira inka uzibamo, uziba hafi.
But I've understood that if you want to have cows, then learn how you treat cows, how to live with them. ntabwo uzihunga, ntabwo uzinena, ntabwo uhunga amase n'amaganga, ahubwo uba hafi yazo ukazikukira. You will not despise them because of their cow dung or urine, but you stay and you learn how to live with them. Ukazirinda umwanda, ukazirinda umukeno kugira ngo zororoke, nuko ugomba kuba uzirimo, uziri hafi. And you protect them from dirtiness, you protect them from any bad that and it requires you to be near Bakongera them. bakavuga ngo inka ni nyirayo. And they would say that you know the cow by Inka the ni nyirayo owner. ni ukuvuga ngo nyiri inka ni ubuzima bw'umwuka. And when you want to use it in the Ushaka spiritual Imana, life, when you want God, usa na Yesu. you must be like Jesus. Ushaka kuzabona ijuru, If you want to eat in heaven, nukwemera kuba umwigishwa wa Yesu, it requires you to accept to be a ukagira disciple imico of nk'iya Jesus Yesu, and have the conduct of ukagira Jesus, imyitwarire nk'iya Yesu, having the behaviors of Jesus. ukagira ubuzima nk'ubwa Yesu, You must accept to live the life ugaca of bugufi nk'uko Jesus, Yesu yaciye to bugufi, be down to earth as Jesus was, ukirinda nk'uko Yesu yagiye to be yirinda, self-controlled as Jesus was, ukirinda uburakari, ukirinda ubwibone, ukirinda icubahiro, ukirinda ibintu byose. to arrogance and all other evil things. Haleluya, Hallelujah. haleluya. Hallelujah. Ushaka ubukristo, ushaka ijuru, ushaka Imana, ugomba kumera nkayo. If you want to live a Christian life, if you want to be a Christian, then learn to be like God. Iyo turebye imbuto z'umwuka Pawulo yavuze, If we think about the gifts, the fruits of the Spirit that ni Paul ukuba said, umwigishwa wa Yesu koko. let me say that by practicing them, you become a Harimo disciple of kwihangana, Jesus. There is harimo patience, guca bugufi, there is harimo humility, urukundo. there is love. Ibyo bintu uciye bugufi, If you humble yourself hakabamo kwihangana, and you are patient hakabamo kubabarira, and you forgive, birakomeye. let me say that these are great Ni things. ukuvuga ngo urashaka gusa na Yesu. It means like Ushaka Jesus. gusa na Yesu uraca bugufi. When you want to be like Jesus, you humble yourself. Nudaca bugufi ntabwo ushaka kuba umwigishwa wa Yesu. And if you don't want to humble yourself, you don't want to be a Ntabwo disciple uzabona of Imana. Jesus. You will not see Kubera God kuri mu birere, because you are kubera ko growing ufite proud, ubwibone, because you are arrogant, kubera ko ntabwo wemera gusuzugurwa. because you don't accept to be despised. Yesu bamuciriye mu maso, They spat Jesus on his face. baramufata baramubamba ku musaraba. They crucified him on the cross. Haleluya. Hallelujah. Guca bugufi. Being humble. Ibyo byose babikoze atabuze imbaraga, They did all of those not because he was weak, ariko kugira ngo yuzuze amasezerano, yuzuze ibisa. but he wanted to accomplish what God told him. Nagira ngo mbakundishe Yesu, I would like to encourage you to love mbakundisha Jesus, agakiza to be saved. muri deliverance y'uyu mugoroba. In this deliverance session, Kurwanya satani ni ukuba umuco, ni ukuba umunyu, ni ufite indangagaciro za Gikristo, resisting Satan requires you to be the salt, to be ni the light, to ugukundisha have Imana Christian umutima values, wawe wose n'ubwenge bwawe bwose to love God with all your n'imbaraga heart, with all your zawe mind, zose. with all your strength. Njiyo niyirije When era mu buzima bw'umwuka. there is something that I learned in the spiritual life. Iyo niyirije When I fast, hari ikintu ciyongera mu kubana n'Imana. when I fast, Ndushaho kumva ko imbuto z'umwuka zizamutse zibaye nyinshi muri njyewe. I understand more about the gifts, the fruits of the Spirit, Iyo and niyirije, practice them. When I fast, niho mbona ko guca bugufi ari ikintu c'ingenzi. stand and being down to earth Iyo is niyirije, when I fast. ndushaho kugira amaso areba kure. I get spiritual eyes Iyo- that we will live it. Iyo niyirije, When I fast, kora analyse, I